Qatar Chatariba FIFA World Cup King Asi Ahing Sanakiba Portugal Amadi Switzerland Nigi Marakta Lusail Iconic Stadium the Sanakiba match ta Portugal na Switzerland bu goal taruk amada Laksan Amaitiba Piram Labamatung Cup Asigi quarter final round da Changmangam Kre Portugal na Chankiba goal taruki Manunda Gon Carlo Ramos na minute Taratret Yankaimatoi Amadi Humutare Chatpada goal Hum Chanbangam Ki Pepe na minute Kuntrao Humdu Chatpada Ama Rafael Guerrero na minute Yankaima Chatpada Aduga Rafael Leona Ahenba minute Marigi minute Ani Chatpada goal Ama Chanbangam Ki Aduga Switzerland gi Amatangarba goal Aduna minute Yankani Pan Chatpada Manuel Akanji na Chanki Sanagadoriba quarter final match da Portugal Amadi Morocco Anina Education City Stadium da Lamba Thenagadori Morocco and Spain bu goal Hum Sinoda Maitiba Piram Lamatung Ahan Boina Cup Asida quarter final da Changbangam Kibani Lagliba Tang Mapan Ginumidang Pung Nipan Makai Tabada Education City Stadium da Croatia Amadi Brazil Anina quarter final gi Ahan match Sanagadori Colombia gi Bogota da Chatariba Lisingani Kunithoi World Weightlifting Championship ta Hanagi Tokyo Olympic ta silver medal Lor Kibi Manipur gi Choktok Chaningai Oiribi Mirabai Chanuna silver medal Lobangam Kre Mirabai na championship asida silver medal Phanglakpada Union Minister Kiran Rijiju na Thagatpa Phongdokre Championship asida Mirabai na Mahaki Lamba Hanagi Tokyo Olympic champion China gi Sanaroi Ho Jin Haubu Maitiba Piramki Panbaya Abadi Mirabai Chanu Kumja Lising Ani Taratareta Pangthokiba World Championship amada Mahaki ki khudang da asopa nangkraba matung championship asida silver medal loba ngamlakhibani Jahi Guding ki pangthuktuna lagliba Armed Forces Flag Day ga mari lenana Manipur ki Chief Minister N Birena Armed Forces ex-serviceman amadi makhoi gi mung manung kudimukta yaphyo paujil pirukli Armed Forces singi mathongna Maringjel amadi leba ki damak kathokpa adubu masak khangba amadi Armed Forces personnel sing ex-serviceman amadi makhoi gi mung manungi yaifanaba fund samgatpa asida state asigi miyamna su saruk yaduna amatoina thodang lomina se hana paujilakli All Manipur United Club Organization Amukona Chahi Kya ki mamangdagi Manipur da Chinjak te mipal tangdanaba honabada namdam asigi mahi morang thadana pothok chathok hena pothoknaba honariba longmi sinmi singda mateng pangmagi thoram leptana chatari madugi sarugam oina Bishnupur district ki manung chanba Thinungai Chingkhong mayada Naitom oina nauna low pari ani makai mukta uhi wahi kaya thadana uhi gi pothok marang kaina pothoknaba honariba Thinungai mamang lekai dagi kaisam bogenda mahaki uhi gi farm da thanaba Amukogi President Phairojam Nando Luangna Battery Yoba Solar Lamp Ani Mateng Pangkre Manipur Lenga ki Mari Linaba Lusang Singna Manipur da Makal Kayagi Pothok Hena Puthok Naba Tabakan Suriba Longi Simi Singbu Masak Khangdok Pibaga Loinana Makoina Pothok Hena Puthok Naba Honoriba Aduda Mathok Taba Machak Sing Matang Matam Chana Pangandaba Honabiu Makatana Miyambu Hena Tawayawna Tabak Suning Naba Tabak Singsu Mari Linaba Department Singna Honabiu Maduda Amukona Angamba Tokdang Logani Manipur Lenga ki Department Singna Maru in Agriculture Horticulture Amadi Fisheries Department Koina Chatuna Amadi Miyamdagi Pau Kya Logduna Sinjaki Polum Sing Puthokna Honariba Singi Damakta Tawwe Aba Tabuk Sing Adu Packet Pirabadi Lamda Masida Miyamna Tabuk Suba Hengalakani Amadi Pothok Hengalakani Lomi Simi Singna Tabuk Wana Surabasu Makoina Mathok Tariba Polum Sing Adu Mari Lenaba Department Singna Matang Matam Chana Pidraba Amadi Lomi Simi Singna Loba Lakpada Yamna Luhan Magalunana Matam Chana Pangalabadi Department Singadu Labagi Mato Lerakloy Haina Amukogi Secretary Publicity Laisram Krishna Chandra Kumana Toko Chirolamana Hairi Manipur Pangliba Chanaba Manamasing Wai Sing Yamna Scientific among the food processing Amadi packaging Tauriba Company Golden Sun Ngasi Honobi Matung in a launch Taukre Singjamai Oinam Tingel Larimbi Maninda Pangtokiba Sangabagi Thoram Aduda, ICR Lampelgi Joint Director, I Megachandra Singh, Professor P.S. Ranjit Sharma, Director of Education, Kau, K. Devadatta Sharma, Project Director, MoMA, Department of Horticulture and Soil Conservation, Professor Dr. N.G. Iboyama Singh, PhD Food Technician, Dean, College of Food Technology, Kau, Dr. N.G. Joy Kumar Singh, Associate Professor, College of Food Technology, Kau, Dr. K.S. Ibohal, HOD Department of Entomology, Kau, Imphalna, Chingmana Charuk Yaki, Golden Sun Gi Proprietor Okram Janina, Lamda Masida Fangliba Uhi Wahi, Manama Singh Kaya Singasi, Liduna Tambagi Chanabi, Lamda Masida Hanadagi Hona Chanaduna Lagli, Adubu Tainagi Halchingna, Podam Kya Li Naba, Honabada Nungsada, Pauduna, Namit Tarenipani Hena Changbadu, Upul Waiful, Pasanduna, Hakchang, Songai, Ohendabusu Nate, Hauzikti Technology, Chakolupugi Matungina, Pot Libagi Matamasi, Sumnagi Pung Kara Kakta, Sangan Laga Yam Hajini Webamong,
पोचे सिंग लीदुना निंगथिना पैकेजिंग तौदना मिपुम खुदेमक्ता फंगनबगी पांदमदा गोल्डन सन फूड प्रोसेसिंग अमदी पैकेजिंग कंपनी से हांगदोकपनी हाइके हानगी मतमदगी जो दुम बिजनेस प्रोडक्शन जे दुम कंहल्लमेबा सन राइट ओइना अदो आइना ngasi कंहल्लिबगी हादि मेचिन जे सिसिना मागी सीजन दा फंगमबा पोचै सिंजे सामना हारबदा योंसा ओइरो लाइवा ओइरो था अनि हुम खतंग फंगमेबा अदो आइगी मेचिन सि सिजिनारो मतुंगदा अखोइना मागी प्रोडक्शन से हादि हेना वैल्यू एडेड तौसलो मतुंगदा अखोइना चाही चुपा फंगहनबगी टारगेट तुनेबा आइना खंजरसे हौजिक मकिदी आइगी मेचिन सिना मेचिन पांखटपगा आइगी इनोग्रेशन फंक्शन जिगा खितंग खा मतम चानगी दबसे सिसिनादी हौजिक हंदक चाहीगिदी अदुगी लेवल दुदे ai ngamjatre adu lakadoriba chahi sidadi aina soidana ngamnaba hotna jagani thainagi akhoi ahalamanna tawambadadi ngasai pot ama kanghanba matamda numit tare ni numit tarani guma changammeba ado aigi machine sinadi 7 to 10 hours changaga poche kanghalani adogadi manga doriba akhoi manipurda season amada pot mayam amadu mangal leba adu mayam di akhoina aigi machine sina tawraga yari makhai angamba aina ngamjawa thakta hotna jaraga pot chingje kamhalauraga preserve tawraga value added tawraga store tawraga thamhoraga akhoi leijariba praja sing akhoi mapanda leriba ichinaw sing icheijan mayam dasu haidi pot che yokhanba sineba aigi target se ko मोमागी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के देवदत्त शर्मा लेंगांग एंटरप्रेन्योर कयाबु सगुतना लागली मणिपुर की चौथोक चनगाई ओइबा अमना फूड सेक्टर यावना अतै लम कयादा नुपी सिंगना माई पाकना थबक तौबा थेंगनरी गोल्डन सनना पट पुमदुना मांगी गदौरबा मनामसिंग कया कंगनदुना कानबा मोंगदा सिजनबा यानबा होनबा सि यामना पुनिंग थगनगाइनी हाइकी maximum the hygiene to maintain to you sida alpha toxin contamination microbial masida the conscious way with the mapangi road labor consumers since masida tina conscious way some have done a sigoba any fresh vegetables from India US the thing is now salmonella haba adu microbes ma yaw totally banned trying to the Japan standard apoina Dubai da chatpa matamda Dubai da chakhaw je test to holi moi gi any food product natraga su moi gi municipality gi lab test through to the Dubai market chango yadi anything apoina ta thaw yaw product kama kap test to holi sing yakeni thoi chame akoi product manga test to yaw Manipur layo padana loina mak akoi clear way to do ai hygiene standard si makal lay masi akhoi hojite hong section do number 1 number 2 mioi ba khudi magna masak phajaba haibisi loi pa packaging phajan bai se darkar le phajare haidana manung da yauri ba magun do matu taraga su madu su pamde hojikti magun su phaba masak su phajaba ani sini mayam na consumer mayam na tanaribse थासे की कुलमापन फाव चथगदौरिबा पार्लियामेंट की निंगथम मिफम मसिदगी चतबा होख्रे नुमित कुलुमदोनि चुमना चथगदौरिबा मिफम असिदा पुन्ना सिटिंग 33 लेगदौरि पांथोकदौरिबा मिफम असिगे मनुंगदा अनोबा बिल 33 एजेंडा दा यावरि हाइना पाव अमना पल्ली ngasi अहोब नुमिता लेगिदबा मेंबर 15 गी मफमदा हाउस अनिमक्ता अवाबा फोंदोपगा लोइना मखोगी मफमदा इकाई खुमना उतकदौरि पनबा याबदी वेटरन पॉलिटिशियन एमपी मुलायम सिंह यादवना हंदक ता लेगिदबदा मिफम पांथोकदौरिबा हाउस अनिमक्ता पुंग अमा एजोर्न तौनबा ओपोजिशन की एमपी अधीर रंजन चौधरी ना लोक सभा की स्पीकर दा फोंदोखिबनी मुलायम सिंह यादव थारगा लोक सभा की सिटिंग एमपी अमा हानगी मेंबर निपान अमदी राज्य सभा की मेंबर तरुकता हाउस अनिमक्ता ऑर्बिचरी रिफरेंस पांथोकदौरि इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ना हान बोइना सरुक यादना पांथोकदौरिबा मिफम असिगे मावइना ngarang all party gi mifam ama New Delhi की पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स ता पांथोखिबनी हिमाचल प्रदेश अमदी गुजरात असेंबली की हंदक पांथोखिबा मिखल की भोट मसिंग हयेंग अयु के पुंग निपान दगी थिबा होगदौरि लोनना यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट की बायपुल अमदी स्टेट मंगा की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तरुक की पांथोखिबा मरक की मिखल की भोट मसिंग सो हयेंग थिरगनी हाइरि असोयंगाम यावदना भोट मसिंग थिबा ngamnaba इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना मथौ ताबा खुदिमक सेम साबा लोइखिबगा लोनना गुजराती ओइना सीट चामगा मरफुनी थोइगी दमक सेंटर 53 भोट मसिंग थिगदौरि गुजराती ओइना हयेंग थिगदौरि भोट मसिंग असिदा ईवीएम अमदी पोस्टल बैलेट पेपर अनिमक पुन्ना मतम अमतदा मसिंग थिगनी हाइना गुजरात की सीईओ पी भारतीना फोंदोखि अदुगा हिमाचल प्रदेश की ओइना सेंटर 94 दा भोट मसिंग थिगदौरि मोबाइल फोन आईपैड लैपटॉप अमदी अतै रिकॉर्डिंग डिवाइसिंग गुजरात भोट मसिंग थिफमदा पुसनबदा अथिंग थमख्रे हाइरे होकिबा पुंग कुनमरीदा इंडियादा नौना मियोय चामगा हुंबुतरुक कोविड पॉजिटिव ओइखि लैना असना मरम ओइरगा मियोय अनि लेखिदे फगलपुगी चांगचादा मरफुदरा 9.9 चिनोदा लैरि अपुनबा कन्फर्म केस कोटी मरी लाख 93 लिसिंग हुंबुदरा हुंदोय समापन
निफुमापन यौख्रे एक्टिव केसना लिसिंग मरी चनी यांखै मंगादा हंदरख्रे लाइना आसिना मरम ओइरगा लेखिदबा अपुनबा मिगी मसिंग लाख मंगा लिसिंग कुंथ्रा चतुर कुंथ्रा निपान सुख्रे लाइना आसिदगी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौकिबा मिगी मसिंगना कोटी मरी लाख निफुमाथोय लिसिंग कुंथ्रा मापन सुपना यांखै तरुक सुख्रे लाइना आसिदगी गाथोकनबा वैक्सीन कापथोकिबा अपुनबा मिगी मसिंगना कोटी चनी तरमापन लाख मरफुदरा मरी हेनख्रे मालेमगी ओइना कोविड लाइचना ख्वाइदगी हेना सोहरलबा लेबाकसिंगी मनुंगदा यूएसएन अहानबा इंडियाना निसुबदा अमदि फ्रांसना अहमसुबदा लेरी अवांग नोंपोक स्टेट की ओइना असम ना अहानबा मिजोराम ना निसुबा अमदि मणिपुर ना अहमसुबदा लेरी